بسم الله الرحمن الرحیم. بینران از دکتر فرصت مرعیمه ام بردوامین سر پیشکش کرنا برنامه ما کرد و اسلام. دوی خلکی دا ام دی بحث کین کاچوا رقعه جغرافیا کردستان السردم اسلام یا بربلاف بوش ویگا و ماستر بو. یعنی کرداوی وقتی هبونا کم مازن هبو و جغرافیا و ماستر بو جویگاوه بو چی؟ او جغرافیا ویگاوه ماستر بو جویگاوه جغرافیا کردستانه. ما دو سه وثيقة ما يتهين كو بصرمانا يا امضا كري الجال كي الجال ميرزبان أذربيجاني الجال مازن باجر راسليني الباجر روها الباجر نصيبيني الباجر مارديني آن مرديني أفا همي دليلين كو كردا هبونا خو هبوت وقتي دا وجغرافيا ووقتي جرك بالبراف بو. اف وثيقة که من بحث کری کو يتوقع کری آن مور کری شرخه بصرمانه و قوتوي صحابي حذيفة بن اليمان العبسي اف صحابيه بوالي أذربيجاني مغيرة بن شعبة والي كوفة بو اف فركر قوتي هر اسلام بلاف كال دفرا أذربيجان كيش كان في قاف أذربيجان ما دو أذربيجانتين أذربيجان غربي و أذربيجان كدولت يا غربية البندست إيراني او أذربيجان ناوی اتروپاتینه و ناوی درستی بری وگاوی ناوی میدیا بچیکه میدیا صغرا میدیا ولات کردایه یه بچیک مدو میدیا هبون میدیا مازن او دور برد باجر همدان و میدیا بچیک او أذربيجانه. وقتی صحابی پیغمبری چویری اولی که شرک دست بکر پاشی شر راستیا اوی اتفاقیک پیمانک مور کر الگل مرزبان أذربيجانه قوتي ام چنابت تعدايل كردت سجها قوتي كردت بلاسجان و ساترودان و سپلان بلاسجان آن بلاسجان بشينتت و بسينتت و ساترودان و سبلان في قاوجي چيوه که بنافو دنگه گله که بلنده شربار ارمياش بحر ارميا دست بيت كات حتى تو چتا سر تخيب روسي و دگهتا چيوه ارارات جار ارارات بلندهیاوی 5000 متر و 137 آن 138 متر بلندترین جای الوی دوره تو شی بجی جای دوی آنسیت جهان دا پشتی همالایه قمت کوپه اورست سبلان 4000 متره. اوه چون بدیارد کرد أذربيجان تو وقتی بسلمانه دا و مرکرنا بسلمانه کجیه کردایه نه جه عجمای وگاوی دست عجما دا باجر تبریز و باجر ارمیای کردت لهین بس دست حالات یا دست که دا یا دست وادا اوه توی وقتی دا دست که دا بود دست تابعی کردا بو اوه چه کرد اوه بما چه دیارد کرد پشتی اف اتفاقت ویدو مایی که چه بوین هفرکی نابینا عثمانیه و نابینا صفویه و عثمانیه و قاجاریه و پشتی اف دولته هاتن دا مزراندن پشتی پیمان ساکیسفیک و اواپیس سال 1917 اوه دولتت قومیت عربا عراق و سوريا يت تركيا يت فارس ايران چكر كردستان بچيكر كردستان قال بچيكر وهند نافدي دون نسر العراق يقول كردستان شمال العراق السوري يقول هم اعتراف بنذكر ان هيك يقول با شمال شرق سوريا تركا يقول جنوب شرق اناضول ايران يقول أذربيجان غربي ان أذربيجان روش اوا چلي كير او جغرافیا کردستانه و تاریخ کردستانه برذکر بوش برذکر اوه دا جه خوب برفره کن و بیشن اف عرده و دولتای نه عرده کردایه بس اسلام وقتی بوی کردا دیار کر و بو عالم خره دیار کر که أذربيجان یا کردایه دلیل که دیل گلوه برازرید که با خودت بیشت فتوح البلدان بیشت ربار آراس او ربار آراس بیشت نهر الرس نهر الاکرات بیشت اول ربار کردایه ربار آراس تخيب بين هر دو أذربيجان يا خارج إيراني وأذربيجان في قاف تبعي روسي في قاف دولتك سربخويا أبى ما تشد جهينت يعني تخيب كردستان أمشين بيجين كردستان نبس 4 پارچايا أمشين بيجين 5 پارچايا بدرستي في قاف أبويا 4 پارچات سردم إسلامي هكذا تو قياس كي ديرو كافي قاف وجغرافيا في قاف بتا 5 پارچا يعني عرض كرداب إسلامي جلك بربلاف بو وكردا خود لو تداد ديت بس جه داخله پشتی اف انظمه علمانی تاتین یشوفینی تاتین یتوهر سملتت من آماجه پیکرین کردستان بچیک کر جه داخله
کرد اوقات تانک دا جاوی گاوی هری بچیک کن جویر خیش جای حبرید دست پید کرد یا فاصله نابین دورا جزیره و دورا عراق عربی جای حمرین نبوریه حتی ندیهش تحمرینه حتی تکریته سر ربار دجله و حتی ربار هیتل سر فراتی و حتی تو چه بصره آن ایله و گاوی كود كيف سر حدود كويتي أفا عراق عربية وش في خيجي حتى جلالة وخانقين تد أفادي حمي كردستان أن ولات كرداية بس نافد كرداي وقت جه داخنا كردا حكم الخناكري هندك حكم الكرداكري نافد كردستان ندا ناصر أن نقولي ولات كرداية قوتي أن أذربيجان أن هرماتيايا أن جزيرة مكو بجنة ميسوبوتاميا